Uniform Civil Code ke kupilo polotante Uniform Civil Code ke lage India de isi web angri angdom ke doje pa elami ki puno jutang juba puno bolong puno kecil kedam puno kamata puno isi web nani lalu so kemang lage non BJP RSS makin mang BJP lalu RSS mani ke hang akam lalu lalu ke lalu Uniform Civil Code ke Indian Constitutional Law sih lalu baru kontrol tu lalu ke lalu Uniform Civil Code Indian Constitutional Law kapal pom lalu non BJP itu anima tak bahaya lah so Uniform Civil Code apa curi bangsa Constitutional kapal lut ke lalu Kongres atau donat tu Jawaharlal Nehru India Prime Minister Jawaharlal Nehru diurusi UCC Uniform Civil Code modernisi India long laso sistem bang laso Uniform Civil Code bang pacu nih orang Indian Constitution of Tokyo lasi non Kongres tu punya bukan hanya BJP aku sih kecok ceh laso Uniform Civil Code ke BJP aku sih kan bukan hanya kan dah turun ada BJP aku sih kecok ceh sih atau waktu itu ke Kongres sih kecok lasi lah masalah lama itu nicem di pamit ini kenapa kardian orang tu Uniform Civil Code kopi loh sini lah Nagaland Mizoram Meghalaya lontu kita Minister tercebok Abang tu cuma penaga punya bang rese rapor harap punya bang hak giliran dari lalu tapi Uniform Civil Code Nagaland oleh panggang dulu tapi Artikel 370 mana tengah apa wah itu pusing bang giliran tapi orang alam kena tahu lalu itu kardian orang itu mana kejapon ini tim kardian orang BJP tu pun Kongres nongkrong tu pun ini Uniform Civil Code kopi marah hantar Antara lagi yang itu sini ada loh. Sedap Uniform Civil Code tu sih. Dah India apa ni pensi kapacu tu program ni. Kisung yang itu dulu masuk tu bawa tu. Bang Bihari Boli apa kai itu sumser tahan ni. Kisung yang itu dulu masuk tu. Di program ni harap tu mat tensi tu keklan kita itu majutan. Itu mat dorong dalam tu tensi pasti mai tu. Judicial hin, awalnya hin tapi cuma pekak tu. Ada masa kesempatan panggung ustaz itu beda tu. Nora so neso kecingki keseno. Ini tu horbong orte bah harap Kristian tu lakti mukhong besar lah apa beda tu. Keklaim tu naik ke hala North India asal kosong mah ada masa keklaim. Mikor kapol apa karting narikol kantu lahayak kan sudah itu deh nampak. Ini tu prologi mana soal culture mana. Prologi mana itu kan dia tu. Lagi itu cuma jutaan lagi. Kelang selek kembali. Hal tu pakai serta ini tu pakai lagi. Simulai dulu. Langsung si Uniform Civil Code. Dong si apa tu menurut deh. Isi itu cuma jutaan. Ini tu kekayaan kita itu mata itu orang yang ada lagu dia kan. Langsung asisten ambil lasi. Amu dalam ke non BJP aku John C. Muni 2024 Parliamentary Election All India MP Election John C. Laku ke hai omunak polotante. India Parliament Lok Sabha atau Rajya Sabha lembaga laku ke papas ini. Lasi, inu MP ke badan laku ke badan, inu MP ke komanda laku ke komando. Apot sih ini tu kardian Lok Pesda BJP apa? Johnsi, vote kita MP Bahayun dat puluhan ladang so Uniform Civil Code macam itu orang ajukan itu kaki lalu kasih dulu cuma tadi. Lasi, laki kan ini pakai itu kardian lo apa yang sudah ada tu macam BJP apa kan vote kita sudah itu BJP apa macam paling dekat dengan tu. Lahir tu macam itu. Lahir APH kita. Macam regional party mana apa tu. Lalu itu APH kita itu masa jaga apa tu jontan lo. Allah ni kan pakuru sih pahai tu sih. Uniform Civil Code kardian lo 60 lo itu ni program. Lalu itu cuma jutaan tanah kesukaan deh. Kan saya kan awal lo judicial kalau kesukaan itu di kalian macam mana? Lalu Uniform Civil Code dalam kenal lo. Jadi kantor jaga lo, kami program jaga insir ini boleh ada di mana. Lalu lo mungkin praktik dan election apa? Non September atau Oktober ni, mungkin langsung seperti komposisi. Saya ini tidak boleh tidur. So yang lo program kan, spesial Uniform Civil Code pada kafe otonomos dalam kantor yang apa itu, cepat panggil lah. Kau itu nanti, lalu.